Yamwachi biem Samuel Kwaba doba Adom TV eso na Yamwa Kwaba sonko de wo aba radio fosu wasen fosu ya cheche mu nyina mamwachi emamwa Kwaba yeda se papa pa se fidie no gusu a eda ha de bonkrata no enyamai de na online de no de aye krado de na wo hwe mahofade yi a wa mefa seda ema Milan GH na da Roma and why me fe oba hima me ti medwam we minya ntena adwam mi ginam say me gina so ai ti me say me dress no a shocky cobra ne ai don't be surprised de nya me ti me ye ni ti e mamu ache mu akwa ba say dressing ahofade afefe e na wo pe bia Milan GH okọ Instagram a ubenya no e wo ko nti de obon krata no ene online stories no a abana madaroma ye de to so ede amount midi de afia amankwa tamaklo mene incoming Bismarck akwasinsia eni gina ha anopaya ye ba besommo tinye afidie no free ha na afi watsensam a ekoso ye manmu na wopia ebusa wonso anya biaka ye da se koso ama afidie na radio fosu na ye nchiachia mo CEO Alfred Amano pay ye chia wo ono wadwuma efo egidi ye se radio Adom obia ho ye na mishira mo ne so na to ye no sana area mu horo net ya bibia akọ kama na be me na no pe me mu ache afia me joso na bia aboko re mi ase ahofade so fatal me da sia papa fatal unse o kala no wo ho wo hu kala no na we ni so asa to so pa me da sia papa we see from say Milan GH okay tie say o ye dwumade bi say ya o metimi address o okay ho me hu say mabasa na isu oh yes ba nya bete na na mo ya de ni nyina Ghana month ye fan ka ka won se nye bibi fan ma ye man no tu asantini ba dem gina he kama fefefe edase ti yenko online so ho okay na yia the boka ten na sem wa ha to ba adom.online.com and da he mampani John Dramani Mahama appoints COP Yohunu se wono ne IGP na wo video ni bi afi me hu na dey no money enu a place ni bi Efrem Kachem say mampani crapa constable as IGP and community register. Hey, the whole issue said damper no mampani. Sir, I didn't see. And I remember video bi ama. I have for here was semi. I was semi count. Yes. We don't know then. And Ube Kaya, honorable Dominatiu, former defense minister, parliament, I can't say me chire damper. Say o make sure say o nwie na adwuma on create or time bebre won adwuma. If a kind of a nura me nyabutre be fa Ghana Police Service headquarters so the kind of energy and a woman. Wow. Then I ask myself say no me service asabon sam let ya you know sire kwa serious o na de nya na monka na ebia na biasi ma meto ana mante but if you the kind of us energy a ye yi dampare aba place for mu no. There be. Na me kwa video na me ngwa me say eh. Na dey. Na moti jamu sa. Hey. Na dey ehunu. Ampare. Doctor. Ye nim de ntia. Nti ba adom.online.com asansam no. Ene na wa hai na fe obo nso a resign as managing director Ghana Post. Wa ya de pa ne mira so no na wo hu Ghana Post for one more adwuma one more ye. What to delivery na dey about down no ne ade na efe. No ne ayi foi na epreso okada on sa delivery ayi fo no na fine ye wo Ghana Post ho na ye nti wa wie na dwuma okọ no akoto ade eda ho no eso na nkwanhia bi esi ye kwasi wo gomu ase serious o na hwani serious papa na gomu asen ho yesi nipa ba ko afiri mu ensian so epra na wo hwe ka na ene ni nya nkwanhia no a anu odin mumianto ye bonti ka na etete saa no na wo bebusa ho se nipa na etima na asa hwan ya mumianto ye bo kakra ewo bi ya na nkwanhia wo de na anu odin na no before wo bewo kra ye wo be komo wonto mo bo wate mo aka papa wonto mo bo na ye nso ye wonketo no ye tie sikwan ma ye nhwe bonkum ni fa hwe se kwan ni mo ye adai anyam kra na twi ahye mpanifuo so de bia de kasa who say car is sunkosu nya accident so aka asem me hu ba mate ba ko bi
2 years or so. No crown. Ade. Asam na no waka no. Ade. Panimfo na etwi asen nya nkwada. Na mo nya nkwanse kunkum ni pasa abotre kakra ni pa benyanti. Ye kwan we enye race o. Ye kwan na enye for racing. Monto mo boma ye na nipa na mo kunkum wo mo no. Wankum no kra wapra no. Ade na de bia ba be kasa sa de o mo ntie. Ha dwen pa. Ha dwen. Ade ye kwa ba ku de bia nipa ewu nipa. Nam se de asefem kra no se ya sa atwra bo ho. O se de kra 12 died here. So sa yi na ye na ma ye twetwe gu kwa no. Egu hu. Says what ba kwa ka ho. Ade. Oh, nto ye bo ate. Oh, e de asem so ni. Ti anu hu asem ni go mu asen. Sa central kwan do so ay central ne ayi asante kwan kumase kwan e de tachiman kwan asa e ba be ye no ma se be ka ho enya fe omi anhwe ye hu yi na ya ha dwen ensa foforo mu wo health no Dr. Nsiansare so o se the health minister kan enya no kre about our free dialysis initiative and to badomonline.com abeti ase kase no so ya de bro Ryan Thompson be 7 years ni former director general Masnet born in Tanzania bi ni ade ya discharge no ye na asem na free ho kra tie mu ensem no badomonline.com a eno so ewo ho tie no akosi yenhwe the custodian and so to us was a government to adjust electricity tariffs quarterly tikojo oponkuma ene kasa aboso miensa entembia se na banko masikarete no ye beto eye nkanea ebum tie amanfo enhye ne so aboso miensa so na so nkanea bo ekosura nesa ban ena ahye ne sa ede abrewo yes 2.7 billion Ghana cedis skede ekuma pani atene no skede kwa kodi yenum se Dr. Gideon Wako eso na eka ne se yim NDC engages in statistical thievery. It is statistical thievery no in inverted commas. Minority exposes 2025 budget flaws into almost say enkontabuo bi won mu a Dr. Atofos in the ba ya team say you kontompo ne hurada brada sem pa no kreba ko say enso enim ena enka ne aban so afo no hwe mesika sem so na ka so ora mi na Adam say afimpi bienu ene adwenunum akomasika no ofene sakawa jobs ena ban e de eba the custodian enso e de and the daily analyst Dampare booted out Yohunu takes over enti Dr. George Akufu Dampare ene ya fedo ni apply for edi enkra ya ono so kwama pani apam no eno akofa ora COP Christian Tete Yohunu eso meye titani Ghana Police Service egbekwe no so no on retirement David nti obakoyin obedi so call for retirement whoa sanity because after na be IGP na won't be interior minister woo you know mu di so anu odin yeah tira na omo press ka ne retirement dan ba im saka ba criminal ko retirement to but if you am na sepona na wo please for bi mo no na etu ba me so na adwuma so many well mini me ho de ba me hwe de why yeah police headquarters no na training school ho no emefe na etu light or de be ba ko say ni nyina so asa edudu enwanwa enu ana ye say yi na fe de ene me ba ni nyina so adundu me say enu ane say so no ade ba tete ne homa amonya sa ade efe a mo me enye do bi o won floors no ne ade but de ye no mo me nka mo me maintain papa Yohunu so you papa papa no so order brew oh yeah yes everade so no so ebe ye dwuma sade urada mpare ye ma ye hunu ye no ono so be yatra ade obeba so be yatra ye nyina ye yetra ko me ye be ko ye nim dodo ti ura Yohunu e mo akwaba aba so atena se na bo adwuma no wo bambo mu na atehie adwuma ye 42 omakoma ento ye who's the new uniform are ready sir na dem say plan that ye na fe ne new uniform no ehye ne box no see nya daji ko police headquarters ko ene mo na say so omo wo ase make say boutique o yeah you police for wow say e obi okradeva first no movie na enta make say ne uniform o she na yim kama ena ne din wo color ne side wow Yohunu na me say ya plan that ye na fe ne yate what you say before you be yi na pie no ye siesie de dada nti afa no what ye ndi no enya nwanwa say ne ntade be bibia ye ready possible as you see as you call so IGP office
Na say bibia se Hey, oh my way. Because ono they no wo ho no wo spec wo ha wo penalty. And me bonu we pa, ye ne wo sre kwa. Oh, lumba dey say, papa ye teacher ma. Ye ne wo sre. Ampo, wo sre kwa ni pa no ono wo sre no wo sre. So na say ni ti ma. But ni pe bi enu na ne gi ye pa ye obi adam parita ne kan so mo. Boy. Efie nipa ho. Nipa na ho nyi. So nipa o. E ja saman. Hey, serious o. Because the day and it want me an cancer. Se nipa pa ne dam pare sria. Enura kuta hankachi fita mienu. So wo sabo bobo so tell say hey. Ha no. Ah, well. Bi ane no sre kwa mpa. Ni na na ma nyina sa. No sre kwa. No sre kwa. No ayi Kofi Adom adi. Oh. O se double cut and crack capture wa ha. Oya. Oya o. Adom. Asa bibia so ayo obi mfom so okra no a. Enya sa brewe. And I was here, yes, I bet me so jungle ni pain ni mo. Oh, and what do you? Too much. Kofi pa sudi. Kofi kafra. Kofi kafra. Kofi. Yes, so nipa ba ko ni su adema no. Ah. Yes, Kofi Adom ni su edem pa ma no. Easy. Enye easy. Enye easy o. Enye easy o. Enye easy. Enye easy o. Betimi happen to obia. Eye sign. Ha. Na sapa sa kwabra ne hye da no ye ye. Nyame ahu ye nyina. Ye jam o kese. Afia DJ Force na ekaso assess am trefo mo ko Western region ko kan galam so so ma ye kire wo bro mo no. Say please for na pepe yentimi enye adwuma. E na afre bi ye asem na ko no. Me ye ekuwe yi asa ye kasa. Yeah, Gigi. Afia kasa ye ni akasa but implementation no wo he. Ye kan nyine ko si sai. Me asa Kasa na betumi akasa e be dey be sir because what about you no please for them what about making sure certain be ba no e wo court no and na ona be kojo pon kuma tama no information minister no case on tia say the entia and some 3-4 cases are a good place for pono so e wo court ni ye hye hu ne pumesebre na nka crowd e me samfa nwura ko fidie mu papa by now but some training you be bonia e be go through se see e ya se areho will be din some training bonia that's what you mean you can say Kofi Adom pa na 2 in a ball or hini ya na nke yan so no na yiri nyina nkoto mu up till now yes yan chiri obi a yan tehwe yan kasa chiri obi de but at least investigation bi then ipa kuma nto ne yemu na we de yete wa na social no so a we kan daily analyst no eti o enka ne abansofo no hwe abansofo be de hwe o man sika sem so Stephen Amuasteka o se o ye MPP ni nenso sika ne de call national cathedral na bampa ni fo hwehwem o so mo hwehwem na we die onu anu so no deputy finance minister so we die twetwe so kakra sai sika de se piano ko hwe national cathedral abampa ni fo mbremam no mo timi hwehwem puzzled and dismayed at OSP can inferior tactics they can fret and so enam kotikwa bi so as kwan ya OSP bone say we say you we hwe na chine ade no eno akofa bebe na ode akwa saman mpanifo bi so ombua tactics kwa ya fa so bi enfre so emma University of Ghana deals with sexual harassment, drugs and misconduct, suspends lecturer 16 students. Eti we University of Education we need ba. Nanya na woken. We legon. No na America no. We legon. Yeah. There is sexual harassment pa. Ma de ehuna mani awrade. They say we maybe so e ma na akasa so na ko. E no kuro. Nkra ni e nkra bone. Beta atawa. Me man so akono wo wani. Beta atawa be no are confused. When you careful what it? Yeah, me na arefo ase. Infancy. Yes. Na no jumedi about University of Education we need by. Aye. And no I am saying na any ampadu check ni kuta base 1.8 million views. Oh, benya. That's wow. Asem wo ho. Yes. Nye nyina na yeti. Your schools na asem wo ho. Asem wo schools no pa. And who say university de wani nti sa na ye be fa no. Ti so obi yes a wo be ka se wani. Ba so be di sika. Ye ntwa so e. Asemi di ka beto so. Ye di si akwa. Kwasi. Ya no sere kwa na ye di be wie. Enti radio fosu ye da mo ase papa agudie mo nsam baba health tips no. Eni je di asemi di ka ene nkomo bi na fe pese mu aba. Ya no sere kwa ya hwe ye tie bi.